سرخط خبرها. سفر دو روزه سی جینپینگ به تاجیکستان شروع شد. روسیه پیشنهاد اردوغان برای میانجیگری در جنگ اوکراین را رد کرد و بازداشت یک وکیل تاجیک برای از خودکنی بیش از 1 میلیون سومونی. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز جمعه 5 ایول. شام 4 ایول رئیس جمهوری چین سی جینپینگ با سفر دولتی وارد دوشنبه شد. با اطلاع رسمی سفر سی جینپینگ به تاجیکستان تا 6 ایول دوام میکند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان قبلا گفته بود رهبری چین به غیر از ملاقات با مقامداران بلندپایه در چاره‌بینی‌های رسمی شرکت میکند. اما مقامات از این چاره‌بینی‌ها نام نبردند. تنها تخمین می‌رود که سی جینپینگ در مراسم افتتاح بنای نوی حکومت و پارلمان تاجیکستان شرکت میکند. این دو بنا با مبلغ چین ساخته شدند. ضمناً دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش هم شام 4 ایول وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. او را در فرودگاه حاکم خالقزاده معاون اولین نخست وزیر پیشواز گرفته است. خبرگزاری دولتی خاور نوشت آنتونیو گوترش با رئیس جمهور امامعلی رحمان ملاقات میکند. جزئیات دیگری سفر دبیر کل سازمان به تاجیکستان معلوم نیست. سفر دبیر کل سازمان ملل متحد به منطقه آسیای مرکزی 29 ایوم آغاز شد. آنتونیو گوترش پیش از این در ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان بود. او در شهر آستانه در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای شرکت کرد. آنتونیو گوترش بار اخیر به تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی سال 2017 سفر کرده بود. یک وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت با اتهام تصرف از خودکنی بیش از 1 میلیون سومانی پول بودجه از جانب آژانس ضد فساد بازداشت شده است. حالا پرونده او در دادگاه بررسی می شود. تبر دفتر مطبوعات آژانس ضد فساد خبر می دهد عثمان افقی وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت که همزمان در وظیفه سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان فعالیت داشته است، هنگام اجرایش کارهای ساختمانی در انشاءات ساختمان پایگاه آبکشی در موضع دشت قاضی شهر پنجکین بیش از 1 میلیون سومانی را تصرف کرده است. نسبت او پرونده جنایتی آغاز شده است. نظر خود متهم و یا وکیل دفاع او درباره اتهام اعلام شده فعلا معلوم نیست. در بسیاری از گزارش سازمان‌های بین‌المللی پدیده خویش و تباربازی را در تاجیکستان تنقید می‌کنند. این بیشتر به منصبداران دولتی دخل دارد. این نوبت همکاران ما از ساکنان پرسیدند که اگر پیوند یا خویش و تبار یکی از منصبداران می‌بودند چی کار و یا چگونه رفتار می‌کردند؟ پاسخ ساکنان گوناگون بود. من خودم 4 سال دانشگاه خوندگیم، اکونومیست تمام کردگیم. تا من خودم مهنت کردگیم، من باید این مهنت خودم با قدر زحمتام برسم. چه مایو که پیش اگم خیش تبرو میره گردن کج میکنی با فکر من خودم حرکت کنم بهتره. چه من روی کار میپرسیدم برای کاری خودم دارم مقصد پیش بینی روی کارم آسان شود. بازی تاکسی میزنم زندگی هم رو پیش میبرم. اکو ما بسیار همی ادوکات میخواستم کار کنم و خیلی نشد. ادوکات شدن میخواستم وقتی زندگی مشکلی که بود و با تاکسی هم خیلی پیش بینی شدن رفتم. البته چرا نه؟ بله اگر که منصبدار باشه بود روی کار تا خیلی آسان میکنه. با یک روی کار بیزنس یا چی میبرده رو توی میشه میروی. بخیر استوار منصبدار باوری ندارم. اگر یگان مشکلات میشید دستشون میبیاید، اگر همون یگان کمک کردن میپرسیدم که کمک کنه اگر دستشون بیاد. اگر دستی خودمون بیاد مثال گپ خیلی هیچی نه. خدا با شکر همش تنج ایلام همش تنج باشد پشتی یگان کس نگردیم. من اگر خیش تباری منصبدار می داشتم عموما مراجعت نمیکردم. خوش ندارم. راستی گپ همین چیزا خوش ندارم. یک روز نه یک روز باز در یگان جا میگویند که همه آدم پیش من آمد، من کاری و بود کردم برای خودم. راستی گپ همین چیزا وای نمیپسندم. بله دارم. یکی راستی گپ یگان بار با پیششون نمیروم.
ҳар чизе ки худам ай дастам меояд то дараҷае ки вай аст худам ҳал мекунаму лекин намеравам. رفتیم یکون میپرسیدیم یکون کار چست نیست. خیلی سوار ما خودمان آییم دست پس ها داریم یا جا جنبش میکنیم یا چی میخوریم نباشه هیچی خورده نمیتونیم هیچ که هیچی یاردم نمیکنه مادر ندارم خشته برو خیلی اگر میخواستیم میداشتیم هم نمیدیم فرقشه یک همه یکه. наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз пайдо гардидани ҷасади як сокини ноҳияи варзоб ки 2 моҳ пеш гум шуда буд хабар доданд. ин марди 62-солаи деҳаи даҳанаи ноҳияи варзоб рӯзи 5 майи соли равон ҳангоми чорвочаронӣ ба оби сел афтода нопадид шуда буд. ба иттилои манбаъ 3 июл ба қисми навбатдории кумита хабар расид ки дар дарёи душанбе дар он қисмате ки аз ҳудуди маркази барқу гармидиҳии душанбе 2 мегузарад як ҷасад намудор шудааст. наҷотдиҳандагон ҷасадро аз об берун бароварда ба кормандони милисия супурданд. дар аввали моҳи май бар асари фурӯ рехтани селҳои шадид дар тоҷикистон беш аз 10 нафар ғарқ шуданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мегӯяд аз 3 то 5 июл дар ноҳияҳои алоҳидаи тобии ҷумҳурӣ дар вилояти суғд ва дар навоии ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хатари омадани сел ҳамоно боқӣ мемонад. кумита ба сокинон тавсия додааст ки ҳадди имкон аз сафарҳо ба минтақаҳои хатар ҷамъоварии ҳезум ва доровории худдорӣ намоянд. раҷаб таиб эрдоғон раиси ҷумҳурии туркия рӯзи чҳоршанбе ба владимир путин раиси ҷумҳурии русия гуфт ки анқара метавонад кӯмак кунад то ҷанги русия ва украина поён ёбад. аммо сухангӯи путин таъкид кард ки эрдоғон наметавонад нақши миёнаравро дар ин ҷанги 28 моҳа пешниҳод кунад. бар асоси хабарномаи раисати ҷумҳурии туркия раҷаб таиб эрдоғон ки дар ҳошияи нишасти сарони кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои шанхай дар остона пойтахти қазоқистон бо владимир путин мулоқот кард гуфт ки бовар дорад сулҳе ки барои дутараф одилона бошад имконпазир аст. аммо дмитрий песков сухангӯи путин ин имконро ки роҳбари туркия нақши миёнаравро иҷро кунад рад намуд. песков дар мусоҳибаи телевизионӣ дар посух ба ин пурсиш ки оё эрдоғон метавонад чунин нақшеро иҷро кунад гуфт на имконпазир нест. ҳамкорам охиромон бақозода дар бахши як рӯзи таърих аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз хабар медиҳад. 5 июли соли 2012 додгоҳи олии тоҷикистон ҷурабек охунов раиси пешини ширкати сохтмонии Моварууннаҳрро ба 14 соли зиндон маҳкум кард. ӯро дар пешбурди соҳибкории ғайриқонунӣ ва моли худ кардани маблағҳои муштариён гунаҳгор донистанд, вале худи ӯ бо ин иттиҳом розӣ набуд. ҳукми Охунов даҳҳо муштариёни интизори хонаро бепулу беманзил гузошт. 5 июли соли 2012 Равшан Собиров вазири тоҷиктабори рушди иҷтимоии Қирғизистон бо гумони тамаъҷӯӣ боздошт ва 2 солро дар зиндон сипарӣ кард. худи Собиров ки ҳамчун раиси ҷамъияти тоҷикони Қирғизистон ҳам маъруф буд, ҳабси худро дорои ангезаҳои сиёсӣ номидааст. поёни соли 2020 Собиров муовини нахуст-вазири Қирғизистон шуд. 5 июли соли 2004 пешвои Исмоилиҳои ҷаҳон Шоҳкарим Алҳусайни Оғохоничор дар сафари 4-рӯзааш ба Тоҷикистон ба кори нахустин бонки сармоягузории хурд дар Душанбе ва сохтмони бинои донишгоҳи Осиёи марказӣ дар Хоруғ оғоз бахшид. бунёди Оғохон як ҳамкори деринаи ҳукумати Тоҷикистон аст. дар ин кишвар даҳҳо ҳазор пайрави мазҳаби Исмоилия зиндагӣ мекунанд. ва чун ҳамеша дар ин бахш аз қурби асъор мегӯем, бонки миллии арзиши асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. 1000 рубл баробар аст ба 120 сомонӣ, 100 евро ба 1151 сомонӣ ва $100 1065 сомонӣ иваз карда мешавад. бинандаҳои азиз, ин охирин барномаи нави дар ҳафтаи равон буд, аммо шумо метавонед дар рӯзҳои истироҳат ҳам аз сомона ва саҳифаҳои иҷтимоии Радио Озодӣ хабарҳои наву гузоришҳои ҷолибро пайдо намоед.
برایتان استراحت خوش آرزو مندم. خدا نگهبانتان.